Dok sam ja snimila voice over, mi smo već pojeli prvih 10 tegli ajvara. I kad mi spremamo ajvar, to zapravo nije specijalitet, to je praznik. Šalim se, ovo ChatGPT preteruje sa opisima. Nego mi svake godine kažemo pravit ćemo malo, napravimo jednu turu pa onda opet. Dvorište puno paprike, dim, haos. Mama opet digla celu porodicu na noge, a mi kao spremamo ajvar. Tu je zapravo bila komšijska pomoć u čišćenju paprike. I kao što vidite ovdje i deda kao po običaju učestvuje, a tu se i baba pridružila. Nama zapravo ove tegle taman potrebaju do zime, mislim mi smo napravili 10 pa onda još 10 i ako ostane neka tegla do Božića to je super. Nije što je naš, ali ove godine je posebno dobar, mislim sad ćete vidjeti, ovo je stvarno prelepo. Nijedan kupovni nije dobar kao ovaj domaći jer dok se pravi mi zapravo tračarimo, ćaskamo i uživamo, ali da bole leđa, bole. A vi zapratite About Serbian.